Ministro Assuntos Combatentes Libertação Nacional HTT muda conta veterano Sira ba Banco Nosso Futuro laos obrigatório. Veterano Sira preocupa com mudança pensão veterano husi conta Banco Nacional Comércio Timor-Leste ba Banco Nosso Futuro ka Banco Veterano tamba banco nesse dá que estabelece na sucursal e município Sira no nesse dificulta processo simosan. O preocupação né Ministro Assunto Combatente Libertação Nacional HTT mudança conta bancária né laos obrigatório mas be banco husu veterano atau tau osan ia Banco Nosso Futuro né tamba banco né veterano Sirnian. Tuiro ansoro kona ba atu simo osan beneficiário Sira bele acesso liu cartão P24 ia operador Sira Selu ne be existe ona ia município no ia tempo badak banco nemos se estabelece sucursal ia município Sira. Buat tidak loke be veterano Sira atau loke nini conta bancária mai hane vede bai hane vede ini Sira ne direito. Mai bela significa hane sa ministro be veteranos ninian bai impoi ne mahototo mai loke te conta ne halai hoto kre lae. Durante statement Sira sempre atete. Itabot Sira husu itabot Sira ne disponibilidade atau loke mos itabot Sira conta hane mai bela significa itabot Sira kredito le banco komersial seluk atau halai ne dalan lai ya. Ne se tuir mai tamba regra Sira nebe mak banco agora que estabelece o território tomak nebe si mosan hosi $1.000 mai krai usa ATM de lava forma sa uluk. Nebe ATM ne ATM P24 bele funciona e ATM Mandiri nian nebe BNU nian nebe ATM ne funciona. Funcionamento ATM ne la kleurtane tia município hotutu i autona. Mai be nini ATM mos kon rawan bayra sai ne ATM P24. Nebe bele cara ATM BNF ni bele batau futiosa ni ATM seluk ni bele hotulit. Banco Nosso Futuro estabelece a lorong hatulang ne husi Conselho Combatentes Libertação Nacional. Fundo nebe banco ne iha mai husi osang veterano Sira nebe banco koa ho montante dolar tol nulu kada fulan. Romano Neves, Aderito Jimenez, GMN.